بله بینران البته پیام عبدالله جلان ریبری پکی که پیامه که کو پیشتر چی بگمان آرین پیوندیدار هایدار بون کو پیامه که بیوی آوی دی بیت دان لیشر تو مرجین وی پیامه تایبتی توقیت آوی گلو گنجایه پیکانه پیوسته چاو خانده موبیت کرن برس رزگار قاسم نونری انجمنا سوریا دموکراتیک مساده لالمانیا کو هفدم سرویک تفگرا نوجنیا کردستانیه جی لباجار دورتموند دیگر مدایه برس رزگار دماتا باش به حتی آلمانیا جی پیشوازی لوی پیاما او جلاندی که بیشتر به اول دبیر عشتی لپیخوا بینه جبر کو تندی چاره سریا پرزگریکانی نه کرده دمه که دا اف تندی صدام بوده کو ترکیه ناشر و پرسا کردان ناز بکه کرد هجاندنه دیگهشتنه کو فعلا دوزه کیوان هیه به هرز بونه لین ها قناقه کدنه که آتام اف پیامت گلو لجموع چاتی خانده. بله سلام و روز باش. یعنی براسی پیام برز و جلاندو پیامک دیروکی بو برسیو یکسر گلک دولت اروپی جواتانا دولتی درکت حتی متحده سکرتیری گشتی یعنی بردف که سکرتیری گشتی متحده جی ریاکسیون آوان جی پوزیتیف هبون باندورك هرمي جي هبو وناف دولتي جي هبو براستي بيامادو وك ألمان وحكومة ألماني وزارة تعاون جدربري حتى برز شولتسي آني زمان قو آمادنه هك أمنابريه جبوبه بروسيسا سياسي آشتيانه دنابرا گله کردو ترکیه ده و پیشتی پیاما برز او جلان آمادنه و نابریه بکن و رولا خو بلیسن و تینا سكرينجي يعني ألمانيا يعني ألمانيا حلفكي تحالفك وين خرد تركيا هيج بيشتي شر دو يمين به ورولك باندورك ويجي لتركا هي تكليوي برخورتن هروها بريطانيا جي رياكسيونك بريطاني جي ابو وزير سروك وزير قشتي كمني ايطاليا رياكسيونك وي هبو يعني قشا تكسكر مسألة برسا كرد هي قضية كرد شعر سريا قالك ما في قالك كرد دو تركيا دي قرك ريك جير بيدي تنو برسيب ايرو لجم تركي براسي بياما برز او جلان الزبينم توب آوید آلیه ترکیه ایرو آنا دور لسر ترکیه گرک اوجی کابنا بربه یکی دبابیجه گر ایرادا چاره سرکریه الجم دولتا ترک لی جاری ترکیه و دو شبجیک پشتی به پیامه لگارو متینان شر تند نابینا ترکیه و پکیکی ده بویه لبنداوا تشرین ترکیه بیازده درونان هریش کریه سر بنداوا تشرین که حتی سر عرده برو واجی داخوانیت تشتی ندیدن نه از تیم ببر بگوت ندم تخص از وی آماجه بیکی گر ایرادا آشتی لجم ترکیه هبه شخوا از بخوا وک کسکی چاودر و سیاست مدار از وهي دولتها ترد براستي از نابينم يعني تجاري هوالت تركا هوالتي بتملتي نابشير نكرد منطقه ده نب ارمنار نب يونانيار نب عربار حرتم او فكر رامان وذهنيتها داگر كريل جمم لي از بيجم وقت اراده چاره سريه هبه ايرو طبل آليه واني گرك اوج آليه خود شرب سكنينه بري خود چاره سريك آشتيانه بو ما في قلي كرد يعني از باورم ده هفته و هشتاد دما پکه که ها دا مزراندن و پشتیوید هشته و چارا ده پازه تباغ ده شر چکداری ده سپیکر نحس کریا کرداج سلاح رای و راهشتنا سلاح رای جبر پشتی يعني شورشا داوية سي و حفتا و تفكوجيال دش قلي كرد بو حشته و چارا دست بشتر بو اوایا انجامك و نتیجه بو جی کریارین دولتا ترک رای گرک ترک جی ذهنیت اخوال برانبر به پروسیسا یعنی جی پیاما برز او جلان گرک ترک جی ذهنیت اخوال بکاره وقت آنی زمان لباشور کردستان لهندور باکور کردستان جی ترکیه سیاستك براستی راسیزم لدشقل كرد دشوبين بالصدا يعني أذكارم بمحزارة سياسة مداري اي بارتيا دم يعني بريوي هدف حتى أنا زندانا دني آليه دم از باورم وقت ترك إرادا وي
إيرادات تركيا شتيانة لبرامبر 35 مليون كرد لباكوري كردستاني تنبي وتشاوى لبرامبر 3 مليون حتى 5 مليون روجافاي كردستاني هذا حتى أنا کەواتە دبە ئێکش ئەنجامên vê peyamê weko têgotin bandoriyê li ser Rojavayê Kurdistanê hebe. Tu zanî Tirkiye zor hezkar e beramber wê dîfaktoya ku li Bakurê Rojhilatê Sûriye heye. Taybetî jî beramber Hesedê. Kewata gelo tu dibînî wê siyasetê li hember wan jî bête guhartin. Heta wan jî amadeya xwe nîşan daye piştî peyama Öcalan ku amadene digel Tirkiye gotu bêjam bikin. Helbete berdewam vê yekê dikin. Lê Tirkiye bersevayê beramber bawekê dine. ما بس توا باكور رجلات سوريا بله بله يعني انا ام نشن هذا براستي ام قالك جارا ما بيام دانه ما بانگ دولت ترکیه گر دف جوان پروفوکاسیون بردوام آمادن دیالوگ بالترکیه لی او هرتم تکذبونا ترکیه لسر هک هزما هزا حسد هزا سوریا دموکرات بشک ج پارتیا کارکری کردستان وک بهانه در دخس پیش از باورم پیام برز او جلانجی دو حدك جبه كير داني يعني پیام او جلان جبو پارتیا کارکری کردستان بو جبو بانگ لپارتیا خوکر وک سروکی به پارتی بانگ لپارتیا خوکر هک کنگره خلدار خنو بریار نابدن هر تشتی پیامی گریدای پککی بو پیام جنرال مظلوم عبدجی باش زلال بو و ام وقت مجلس سوریا دموکرات جی سیوانا سیاسی جهه سدیره ام با ام جی تكزكن يعني برسيوا بريز جنرال مظلوم عبدي ام جي تكزكن جالي قده جبر ام نقري او بهاني تركي دردخس بيش اللي برامبر كواليسيون انا بدولتي هزي ما بشك باكيني ايرو حدك جبي كيره از باور موبيدانين وويشاغي باندور براسي باندور كواليسيون انا بدولتي جي بكده تخصن هك برسيفدار بل برامبر تركيا وك حليفه كيوانه والبنده كيوانه دناتو ده ادي ابهانه جرك بوچ ببن کەواتە ها باکووری ڕۆژهەڵاتە سووریە ڕۆژاوای کوردستان لە هەمبەر ڕەوشێکی کریتیک دانە پەیوەندی نوان دیگەل شامێ پەکێتێک گوتن گوت و بێژێنان دەرئەنجام نەبوونە و تورکیەژی لەسەر هێرشین خۆ بەردامن حتا هێما بۆندێ تێتەکردن دەبە کوالسیۆنا نێودەوڵەتی حتا سەر لە ڕۆژاوا باکووری ڕۆژهەڵاتە سووریە نەبە کەواتە دەبی چارچوبی دەگەلو هین هونێک چ بکەن سیاسەتاوە چییە استراتیجیاوە چییە يعني حتى انا بريجي ما باش ديار كربو ام نكوز يعني السياسه ما تشري ببريا خسر بتش هزي ما بتشي مجلس سوريا ديمقراط مثلا برچبون نا ارمان جماره ام حرتم بانغا ديالوج ماكريه وانا ديالوج جيرنج ديالوج ام دنابرا ما وشامي دهيم لي يعني براسي از بقرم برساوه اب بروسي ام حتى بياما برز او جلانجي درباسي ديناري نامد درباسي بروجا روجلاتا نافيني نهدبه وغهرتن لغور ويكي دخوازي تشي ببه لجم بارتيا كاركري كردستان دويكي ديجي از باورنا كم غريداي في بروجي هك امريكا يعني دولت اوروبي هبالبندي ويد كواليسيون انا بدولتي دم دبج روجلاتا نابين بردن وخوا انسحاب كان لي وقت فكشن بريارك امريكي دركت ام بيجن وكرم كر وبرسكر فكش ويشاغي تيسا از بقرم نقطه مهم ام شامي دكارن بكن تفاهماتنا حتى انا استنقا دردخي ناهي لام بكن تشكي براستي دولتا تركيا اف بيام از باورم ودي ساجي نهي لها دولتا ترك بوي وكبري بوي رنگ خوازه داگر زنيتا داگر كريه وباندورا وي شامي از باورم دور دجي وي بريس رزگار البته نابا سوريا دا فاكتورين دنجي كي خدان برجوندينا و بونوان هي هكر ام بحثي گوهرتنا روی روشالات ناوین کن که بردام نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل حمایه بودی که اسرائیل دبیجه باشور سوریه پیوسته لچکان بیته پاقش کرده نابه به تو آوایی که هیئت تحریر شام و آریین گیره دایوه ده صلاته به او جغرافی در باز ده به حتی بو کمال
ایدی پروژه داوت هەیە کەواتە گەلو تو نابینی واقع دابەشبوونا سووریێ ایدی هەیە ئەنی کەفتێت پراکتیکێدا يعني انا ما جابوا كيكر ايرو هرتش بيشكتني سياسي جوهرتني سياسي دنارين عمد وك انا مقول حتى بياما برز او جلان دكبه ويخلك يا رجلاتا نافيني نه رجلاتا نافيني نه بيجومان يعني وقت اصرارك شامي هبه ذهنيتا خو نكار ببغره وك اريجي ما بعث وبسردجي بيتشك بسردجي اسلاميات يعني راسيزم ناسيوناليست باسلاما راديكال وبيغريدان لبرامبر ما في قال لي كل رجاواي كردستاني وما في كيمنتا وينده وحتى مذاهب دينجي د سوريا ده جاليكي د درزي جاليكي د علوي جاليكي د كرد بيغومان او يكايا نجهم يعني نتشبرو چاره سريه ده ويچاغي و الترناتيف ندر كبن بيش او پیش هاتن کوانه البته کرد دنابا سوریه دا فوق سهری زده لسر کردانه هزاهری خورد سر عرض کردان هیا پشتوانیه که هرچند یا اقلیمی جنبه یا ترکی ایرانی عربی لی پشتوانیه که نفدولت یا ایکشان آلمانیا وزیر دربه آلمانیا هات بو ترکیه و حتی لشامجی تأکید سرنده کر پیوسته مافی کردان بیتا گرانتی کرن د سوریه پیش روجه ده که واتا او اکتورین سیاسیین کردان کنه هاد واقعی دانه روشه دو شپینی تاشن گیری او نونرات که راستقینه دوزا خواه بکن نه کسک که به دهان ساله د سجنه دایه لپش شفشان دایه نزانه دو واقع دا چه بگاره هر کردک تایبتی لروشابه و لباکور چاوروی بکن او کرده لسر عرضی خوردن تاشن گیرین گاو کبنن مرگت دایه يعني بلي يعني انا رجاواي كردستاني وام ايرو سياستك ام دشوبين در سوريا ده لغور شرط ومرجع ام دبين مناسب ده سوريا ده مجلس سوريا ديمقراط وربريا خسر وهي زماني عسكري شو هي بريار ما هنه تايبت جريداي بروسيس سياسي ام مناسب دبينن چلو چاوا يعني لغور پیشاروجا سوریه و پروژامش خوش بوه که هیچ بو ما فی گل کرد بو وکی دیجی رنگ حکم لسوریه و چاواب چلو بریار آمایه براسی بریار آمایه دی ساجی از بیجم بريار ما بيجمان ونشت دبري به يعني انا حتى مثلا كردي دروجاباي كردستان ديجي ام دخوازن بلز يا كلوستا كردي بيك بي ام دخوازن بلز كونغرك نتويل دارخن جبر بريار دوي بريار روج اباي بي يعني ابا حقيقتك وبرز او جلانجي يعني او وقت انا اني زمان يعني او ناما برز وجلانج بارتيا كاركري كردستان ربويا بله برز رزقار قاسم نونري انجمن سوريا ديمقراطي مسدي لالمانيا كو افدم سروكي تفجرا نوجانيا كردستان يجيك لدورتموند gelme bu gelek ispas